ke Edu Well Mission Society umsning kalau pelong ye ke jingtung ding ha ke sengi khat artarik ujiliu ha ke jaka jong ke parish ke belas dang naduk ke santarik ujiliu arjar arpulai hasnong lum keni ke jingtmu jong keni ke jingtung ding kelong ban kentewi keni ke jaka sya ke kerdan lau kentang jong ke parish umsning ke Edu Well Mission Society kelong ke nong sumar nong pet nong kmi bat nong yada jong keni ke lau kentang Reverend Padar Pius Shadap, Parish Priest but Director ke Eduwell Mission Society, ula batai begini ke jaka kan long ke nuksa ke baim, bat ke papau shena bagi pai ringgit Katolik ki sumar, ki eid, ki nyaukor, bat ki buram haduk kata atai kami mariang. Mentala arsnem ki latung ding ban penkup jan jerngam ye kami mariang hakani ke jaka ula ong. Reverend Padar Pius ulaweri ki seng samla seng long kemi bat seng rang ba jong ka parish umsning ban bot ye jing hikai upop Francis ban ri ban sumar ye kemi mariang da ka batung ding ha kani ke jaka jong ka balang halum keni Keseng samla Catholic umsning parish kalawan ban tung ding kani ke jaka bat kenuk sababha ye kiwe ki samla ban penek pensa ye kami mariang Uba Carlos Karkongor, President ke Eduwell Mission Society, ula kentu ya barok ban iit ya kamariang namar ka kedup pat ka penbiang ya barok ke jingdan kam ukun bendriu shisni perthai. Yang salun dud mun kandon ding tangane. Tegere kamram jong ka parish umsning jongi, mo ta jimbo diga jing jika jong po Francis Lazatosi, bandon doi ka klau ban penne ay kamariang. Ke isi mekane kum ka kam jong ka parish kebot seng rong ba, seng long kumi, seng samla, but Eduwell Mission Society. No? Yang iya lang teman senam teman lang desa kamat ru, ndai tang mata kasih kekut. Subuh lada kini kisih ngidang yo, kiding, insan tung mentala saya kena samla next time yo ngi seng rong ba, di seng long kumi ru. Yang apa kado pan sa sena kawai ke giat hantai banong makane gede ala puntang, sa khat yo bishop panwan terpuruk ibu di foundation stone di Kambha mak ke kamram jungki baro ban sumar pada gajo for ban wat kilat jungki rumono bayo ki dieng di babha wanra sene ban tu ke to ngin sang daga jingtuai a ke teng fa ban tu ban amen ke ble trai kentrat dai mame ba thau ke per ke ban kong me bo ke den ke dai kamram jungkun ban rew ban pende ban sa kemangi kumpi khon baye jume ni persyang berpenda persai keleka mariang tak persyang ai bor barit dan tung kini kiding ban pendong klaw ini ke jaka ba itinat namar haba kadon ke klaw ka pahu ka oksigen ke pahu ka air khod pada penduna ke jing shit tong ka mariang ke blai trai kendrat mela ai lut anyi dong sedong kare ke jing kuar ha jon ki brev kila pendunut ke menta ai bor barit ni persyang bende kene petang ipan kene do kure surprise ni kaburam hokfa berkuno mesin berkuat kemarin rap kristal pun ikut saya kentian abu tu terus melala ini baik kasih katanya ikut bakal baik bahaya ini projek untuk tempat ini maka lagi semua saya kalau ke badan kam buat keputusan buat keban air yang ini yang dimentoi marwa niyo ay kamariang kawa koy tiba ka bitanam family kani ke saka ka ba idan menta bun giding ni shu ke jing practice ni men giding tam ko tam ta kasi le ki banne ta ba de la he giding sai ki ka fi jong de cloud ke bun ki jalu ni ku sam tam ne sadar pai cha samla dan kani ko por ban ni premen skam ba yang ba ka jing yit bnia yang ba ka jing wan men kumbing manus nem kan se develop ni kita ba to ko be bon ni ko ni ba da to ko nyai kunai kina armut si yeng si nokro ba kai gede ka ta kina ya kan ni kai e batang nang sedang fu mangau bu ke pik na samla ya rapol panjengai ndai ban penjan kan nomor kiding ku sate badin kinsa he mo ke jaka berlai men chem snem ngi thung site ro belang ke besi ke melai dah. Oh, apa itu? Apa itu? Ini apa? Mau ni usaha dah. Jengah, ada jengah.
pak pencai di tim nak yang kaya kali dah oh berai tuh good apa sini Robin good